Mizoram pharmacy se nam ta ai riang lu poi nam ta ni ta chuan mi sa khat le ti chuang ni ta hetiang ai ti do lo chuan registration cancel te jian chi kha om theim nang ma ni chunga institution na omem obe hi tin thui tak lo ka pi to le kan be ne ta in tha ke ke lo ka ni tu ni chu chu tu na ke lo mi tan so tho ko na ni la ko chou ta ni ala ko chou ta pharmacist ko ni ti la tu na i chuan full time ke lo pay chuan ni pharmacy a translations ke ya ke chan to ni tu ne chu chu kal so chan ta tu na om ta lai chuan tu na chang ku khat te lo ku ni chuan full time pharmacist hi an om fact tu la pai na ni a me la chu chu alo ni ngot re re no ni sum no na chuan he lai chu feel to so ku han se effective le lo ka ma ti chuan chu ni chuan yan mai ye til a o chu tu kan nang mali nang chang ni zo ka ati ke nang mali ni se ti bai ta ya ka a mai ro chu pharmacy profession di business le na ka ko ka ta ami di bang khan for business men le pharmacy sa ko na e ka ni ki po yang ti la wang ko bin kan presence at ko na chen ong be ni hele chen kan no ka ro ba ya chu ba sa ti mai har sa ta ka ya mai no drug control in man na me ka kan ni ko ye ya ki ka chu ka se ye ye ye